Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama sambal cumi, lalapannya ada kemangi, rebusan daun singkong, sama timun. Ada kerupuk juga ya teman-teman. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum dulu. Segar teman-teman. Mari makan. Wow. Mantap. Enaknya rek. Wow, mantep.
Alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.